When I was like 5 years old, 5 gadi, my mom said, "So let's mana go māte to teica, music school." Dosimies uz mūzikas skolu. And so there was this big Tāpēc decision bija šis lielais to lēmums choose good izvēloties music high school, mūzikas augstskolu. and we Un decided tad to izlēmām not to try, but nevis to go censties to, tikai, bet to vienkārši Riga. arī doties uz Rīgu. I realized that Es it's like sapratu. I opened like Ka atvērās new world for kā me. jauna pasaule priekš Because I manis. didn't know Jo es that pat it nezināju, existed. ka tas vispār tā pat And it was eksistē. And we even went to some Un mēs arī missions, devāmies also to, kādās misijās, Latvian misijas church to braucienos. Ireland and England. Arī also. devāmies uz Īriju, Angliju vai citām draudzēm šeit Latvijā. And Tas, ko also es God is dzirdu putting un ko additional, Dievs papildus melodies in my- melodijas in viņš my liek heart, and manā then- sirdī. Un and tad then technically I'm playing tehniski them. Welcome back to our program Face to Face. laipni lūgti atpakaļ mūsu šīs dienas programmā Vaigu vaigā. As I promised you, we had one more guest. Kā jau es solīju, mums ir vēl viens viesis. So I want to introduce Vēlos Ilse jūs Rahul for iepazīstināt you. ar Ilzi Rahulu. Welcome. Esi Hello. sveicināta. Hello. So Sveiki. nice to see you. Tik ļoti prieks tevi redzēt. I'm And very happy to be here. Es arī ļoti I priecājos šeit have būt. known you for many years now, Es Ilse, tevi jau pazīstu, Ilze, daudzu gadu garumā. Jā, since you were a teenager maybe. kopš tu biji pusauģa gados. Yeah. And now you are Tagad really jau esi patiešām some years older, but still young. gadus vecāka, bet joprojām jauna. And it's so amazing to have you here in studio Ļoti today. apbrīnojami, ka tu esi šeit studijā ar mums. And we look forward to hear Mēs jau your story. gaidām tavu stāstu. And you are Latvian, of course, Protams, even tu if esi you have Latvietim. another Pat surname. ja tev ir cits But this we will uzvārds, come back to later. bet par šo mēs vēl parunāsim vēlāk. So can you please tell Vai us a little varētu bit about pastāstīt yourself from nedaudz your par early sevi, years and a little bit agrīnajiem upwards gadiem through the years? un Can tā you do cauri that? gadiem nedaudz vairāk par sevi, lūdzu, pastāsti. So, Jā, tā tad I'm Latvian. esmu I Latviete. come from small town in Vidzeme, Nāku no nelielas pilsētiņas which is Vidzemē. like 200 kilometers away from Riga. 200 km no Rīgas, Yeah, šādā so it is, attālumā. from Litene in Gulbene district. Tas ir tātad, Gulbenes novadā, Litene. Yeah, and since childhood, Kopš bērnības I remember myself like singing sevi and being atceros joyful, dziedot and, ar tādu and then prieku. my mom Un said tad that I mana need to go māte to music school. teica, ka man jādodas And uz mūzikas skolu, myself, I Un need to es choose pati the instrument. lai es izvēlos instrumentu, So I kuru was thinking- vēlos mācīties I was spēlēt. Un es tā thinking- domāju. But I didn't know many because in nezināju these daudz times we couldn't instrumentus, try jo tajā or so. But, laikā nevarējām tā izmēģināt but my šo aunt vai was to, bet mana teaching me tante piano mācīja klavieru, when I was 4 klavieru years spēli, old. Kad man bija 4 gadi. I really remember, Es patiešām atceros. I was so Es biju dedicated that tik ļoti she gave me a nodevusies. task, Viņa man deva uzdevumus. and I was Un practicing es like 1 trenējos hour as a Vienu child. stundu kā, while I esot did kā it, bērns, like, un es to patiešām arī darīju. Yeah, and un that was the pildīju. sign that Un tā bija tā zīme, ka I'm serious jā, about music. ka, nu, tas ir nopietni šis te Yeah. mūzikas So- But you lieta play not dzīvē. only with the Bet piano, tu you spēlē play ne another tikai instrument. as So- well. klavierus vien, bet arī citus And instrumentus. then I vai ne was tā? singing Jā, as un tad well. es dziedāju arī. And when Un, I was like 5 Kad years man bija old, 5 gadi, my mom said, "So let's mana go māte to teica, music school." Dosimies uz mūzikas skolu. And I was thinking, Un es tā flute domāju, or violin? flautu vai I violi? didn't know Es tā īsti so much how it nezināju, feels. kā And ir still šī the last sajūta moment spēlēt. Un I pēdējā was like, brīdī, which to choose? I don't know. ko lai I es haven't izvēlos? touched these instruments. Es neesmu pat pieskārusies vienam no šiem Yeah, instrumentiem. and I just vienkārši chose, okay, let it be izvēlējos, violin. lai ir violes And then I spēle. started my Un tad es sāku school years, my savus studies, skolas gadus, and I really studijas, liked it. mācības, un Even man in tas the patiešām first iepatikās. grade, Pat pirmajā klasē I had esot, very much man success, bija and I tāda took part in veiksme. competitions and Es piedalījos and sacensībās, concerts. koncertos.
And Un, I became like a small star in this Gulbene. Kļuvu tā kā neliela And zvaigzne, varētu teikt, always Gulbenes pilsētā. representing and then taking part in Vienmēr concerts. parādot sevi, piedaloties dažādos And I'm koncertos un so tam blessed to līdzīgi. have Es esmu ļoti very svētīta, good my first teacher. Her ka name man is bija Indra ļoti laba Ieviņa. pirmā skolotāja. And yeah, she became Un viņa as kļuva like a mother to kā me māte as well. man. Yeah, Arī, very dzen, close person. ļoti and tuva we had persona, good var teikt. relationships. Ļoti tuvas And we were attiecības traveling mums together bija. to Mēs these kopā concerts ceļojām and- caur šiem and- koncertu yeah, I have laikā very un good tam memories. līdzīgi. So Tad you- ļoti labas you started Tad tu at very sāki early age to ļoti agrīnā perform vecumā publicly. Publiski Yes. uzstāties, vai ne tā? Jā, taisnība. Yes. And also Jā, I un got arī already very independent Kļuva and tāda very neatkarīga, responsible atbildīga. because there jo was travelings Šie from ceļojumi home, no mājām projām, from Litene to Gulbene like no 2 Litenes times uz week Gulbeni in a divas week. reizes It's nedēļā. like 20 kilometers and I 20 was kilometru traveling garš and then ceļš, es ceļoju, going by devos, walk this half an staigāju hour. kājām, Doesn't pusstundu, matter, spring vienalga, or pavasarī winter, vai small, ziemā. on a small path. I was just like Mazajām coming taciņām. back Es from vienkārši music school alone. atgriezos viena So, pati you no were very mūzikas skolas. dedicated Tu biji ļoti somehow. nodevusies, Yes, varētu and tā teikt. it Jā, gave me a lot tiešām of, tā bija. Tas man deva ļoti tādu lielu Yeah, briedumu. maturity. Yeah, it gave me a lot of bigger Jā, maturity. tas man deva tādu lielāku briedumu aizvienu. So, but now we are in Jā, Riga, so mēs esam Rīgā. at some point you must have been moving to Riga. Tātad How old you were kādā then? punktā, un kad tad tas notika, kad tu pārvācies uz Rīgu? Exactly. Jā, So when I tieši tā. graduated Kad es Children Music School in Pabeidzu Gulbene, Gulbenes mūzikas skolu. I couldn't imagine myself to nespēju sevi continue my iztēloties. studies without violin. Studijas un mācības bez violas. So there was this big Tāpēc decision bija šis lielais to lēmums choose good izvēloties music high school mūzikas augstskolu, and high school. mūzikas vidusskolu, tā pareizi, And then vidusskolu. we Un decided tad to- izlēmām To try, not to try, but nevis to go censties to, tikai, bet to vienkārši Riga. arī doties uz Rīgu. Yeah, and I Jā. even remember Un how es atceros first time I pat was traveling with my pirmo- teacher, but for Pirmo second reizi kopā ar consultation savu I went skolotāju, by myself bet tad otrajā reizē jau and ceļoju, tad to devos uz see Rīgu where pati. exactly it will be and Kur tieši tas So būs un kā? came and es took ierados. part in Emīls Dārziņš Music High School, Un which devos is uz the best Emīla high school in Dārziņa Latvia. mūzikas vidusskolu, labāko vidusskolu. Tātad So Latvijā maybe it was not so easy Mūzikas to be vidusskola. approved to come in there. varbūt nebija tik Jā. viegli tur tikt un Was you iestāties šajā did you mūzikas need to like vidusskolā. Varbūt vajadzēja a tādu test play and perform vajadzēja before Of course, taking nospēlēt in? kā Yeah, testa exams. šo te spēli vai tam līdzīgi, lai Yes, iestāja and eksāmenu un tam līdzīgi. of Tātad course, jā, when I played tā for arī them, bija. Es pirmo reizi, kad spēlēju tur, Then they said, oh, Viņi teica, even I graduated already pat kad es pabeidzu even 9 years, but šo they said, 9 oh, we can gadīgo take you skolu. Mēs varētu for 8th grade. Yeah, so it's I'm losing like a couple of years because of this varētu difference. tevi Jā. tā kā pārcelt, paaugstināt, tāpēc varētu teikt, es zaudētu kādus Kādus pāris gadus. pāris gadus zaudētu, jā. And so I went back to Tātad home es and atgriezos called my mājās, teacher and piezvanīju said, skolotājai okay, I un can get teicu, into jā. 8th grade because in 9th there was a big competition and then 9. Tātad šajā yeah, to gadā high school there is big competition Tur, and in 9th lai grade there was iestātos, already 5 nē, very strong ir ļoti violinists. spēcīgi, nebija viegli tikt, lai būtu pareizi 9. klasē. Ja? 9. klasē, tāpēc es varu tikt 8. es teicu mājās. Yeah, and it was so Bija my teacher sacensība actually said wise words that Mana skolotāja pateica gudrus vārdus. don't rush to become adult. So enjoy this Necenties. student life, and you will Necenties develop tā very good. pēkšņi kļūt pieauguša, bet
vienkārši tā dzīvo, dodies uz So priekšu. I started in this 8th grade, and Es I had sāku couple of studijas no years 8. just klases un with pāris gadu musical garumā subjects, and it was apguvu very, mācību very priekšmetus saistībā ar very mūziku, good un for tas me. bija ļoti Jā. because patīkami I un labi started to play priekš my manis, jo violin like sāku whole day, spēlēt and I savu had violi visas dienas amazing garumā, teacher in un high jutos, school. sapratu, ka tur šajā vidusskolā ir ļoti brīnišķīga skolotāja. So Amen. it was a Oh. blessing for me. Man So tā together bija in kā high school, just 5 svētība. years. Un Jā. tā es mācījos So, šos 5 gadus mūzikas what I want to vidusskolā. say Tātad, that, ko es vēlējos tev teikt? When Tad, kad when I and my wife met you, mēs ar sievu pirmo reizi you satikām tevi. were a Christian, you Tu were biji traveling kristiete, tu ceļoji apkārt, around a little bit and nedaudz playing ceļoji violin. apkārt, And spēlēji savu violi. I think Un we, es tā we domāju, got to ka know you through mēs tevi Kaspar's iepazinām Ezerins. caur Kasparu ezeriņu. But Bet I want to ask es you, vēlējos when tev were you pajautāt. introduced to Christianity, or how did you become a believer in Jesus Christ? Vai viņš tevi Was it iepazīstināja ar all life, kristietību, or vai was it tu esi sudden, kristiete or visu how dzīvi? did it happen for you? Kad bija tas punkts, kad tu kļuvi par ticīgo? Un šis ir tas mans jautājums. So in childhood, like, Bērnībā my family is not so Mana much Christians, ģimene nav tik ļoti kristieši, but bet my grandma was mana saying vecā māte bija um, glābta. she taught me Un that viņa man there is mācīja God. par to, ka ir Not so much Dievs. about Jesus, Ne but tik ļoti God par in Jēzu, general, and bet it's par good Dievu to- kopumā. to Un pray ka ir and labi talk with lūgt, God. runāt ar Dievu. And she also taught viņa me man arī this mācīja. Our Father prayer. Tātad šo tēva reizi. So also when I was Arī like tad, coming alone, es staigāju like a viena, small kā child, mazs I was bērns simply vēl esot. Es I was vienkārši talking with God runāju as ar I Dievu, understood. kā es sapratu. Yeah, I just Kā es to zināju. I Un was talking like, vienkārši, he's jā, my runāju father ar viņu. and Jā, viņš ir taču mans tēvs. debesu tēvs, yeah, Heavenly Father, and, Hallelujah. Viņš ir mans debesu and tēvs. Un, I jā, knew that he es always zināju, ka protect viņš me vienmēr and mani I'm sargā, safe. esmu But I drošībā. didn't know Jesus Bet so es much. nepazinu vēl But one day Jēzu. you Bet met kādu Jesus. dienu tu sastapies ar Yes, Jēzu? and Jā, tieši that tā. happened Un when tas I notika, finished, kad like es when I pabeidzu, graduated high school. Because vidusskolu, I see spiritually, I jo say garīgi high es school redzu was to, my ka tātad šī dark mūzikas vidusskola middle bija, age. tas bija kā tumšie viduslaiki Yeah. priekš manis. Yeah, because when Jo, I entered the Kad Academy es of Music, iegāju mūzikas, Then sāku mūzikas in the akadēmiju, first year, tad pirmais there gads, was it was 2012, tad tas bija 2012. and in gads, Riga un, there was Rīgā happening Cerības festivals, notika- Festival of Hope. jā, tātad cerības festivāls. And I randomly saw the poster near Academia, and I didn't Akadēmijā have any nejauši clue what is ieraudzīju it. šo plakātu un sāku domāt, kas tas ir. Yeah, and I decided to Un es attend that nolēmu event. to tātad apmeklēt. First evening with Pirmo my one vakaru relative, but second kopā I ar was so passionate savu, that I liked it, and kādu second tuvinieku, bet jau otrajā evening I went by pastāvīgi myself. devos pati uz But it was šo so pasākumu. packed, I am Bet tur saying, bija so packed with pārblīvēts Christians. ar kristiešiem, varētu That teikt. I couldn't get in, Ka and I nevarēju was pat like tikt walking in iekšā. this big Tur arena, bija like, liela oh, it's arēna. a pity. I was Wow, too late tik because žēl. I was practicing till Es the last moment, and Līdz then pēdējiem it was brīdim too late. praktizēju un trenējos savu Violi. šo spēli, mūzikas instrumenta spēli. So, un but nāku afterwards, tiku iekšā. I was walking to Es second staigāju second floor, and I met Apkārt uz otro couple of stāvu people from un satiku Music Academy, pāris which I cilvēkus no knew mūzikas already. And akadēmijas, then kurus it jau was so pazinu. interesting. Un They bija tik started to share interesanti, their ka viņi man personal dalījās stories. They were ar saviem Christians already. personīgajiem stāstiem. Viņi jau tad bija Yeah, kristieši. and un it was tad so interesting. Bija And tik then they interesanti. introduced that Viņi there are iepazīstināja mani prayer mornings in Music ar Academy. lūkšanu rītiem mūzikas And I akadēmijā. was thinking, Un what es tad does domāju, it mean? ko How tas nozīmē? Why it is so early, Kāpēc 8 in the morning, agri, every 8 Wednesday? no rīta, And trešdienās? I was un thinking to es go tad or domāju, not lai to go. dotos. Like, what is it? Iet vai nē, But, apmeklēt vai nē tādus But rītus. I'm brave Bet es in my esmu character, drosmīga so savā I went there, raksturā. and, Un es tur devos. and this is how started my Šis my ir tas journey to get ceļš, to know kā more sākās Christ, mans because, ceļojums ar Kristu. because through these Cauri girls, these schoolmates, Šiem studiju biedriem we started to. Mēs I started to go to church sākām like doties an uz draugu, excursion because kā I uz never ekskursiju. saw Jūs so nekad beautiful, nebija
so Redzējusi different kind of tik churches, dažāda veida these new draudzes, churches, šīs evangelical jaunās churches. evaņģeliskās Because, draudzes, ka tur ir tik skaisti un tam from līdzīgi. childhood I Jo had bērnības man bija šis impression only in Gulbenē iespējas, ka Gulbenē, about piemēram, Catholic church tātad ir tikai and, katoļu and drauze, Lutheran church. un And, luterāņu because I baznīca. played also in some concerts Jo es or tur biju some church muzicējis services, kādos but it didn't koncertos, become very personal dievkalpojumos, to bet me. man tas So you nebija felt tik maybe you personīgi come kļuvis. into, Tātad can tu we say, a ienāci, more varētu lively teikt, tādā environment? dzīvākā Yes, vidē, yes, kristīgā yes. Maybe you were dzīvākā surprised vidē. by that. Un And varbūt bija pārsteigta it par was šo. very Jā, tas man bija ļoti surprising, pārsteidzoši tajā laikā. because Jo, I realized that Es it's like sapratu. I opened like ka atvērās new world for kā me. jauna pasaule priekš Because I manis. didn't know Jo es that pat it nezināju, existed. ka tas vispār tā And pat it eksistē. was so interesting, so nice. Tas bija tik and in one jauki of un events I interesanti. saw Un one, vienos no pasākumiem one es redzēju, friend which I knew bija from, kāda from some music trip. draudzene no kādiem mūzikas kopējiem ceļojumiem, koncertiem. Yeah, and then this friend tad- invited me to the church, Draudzene to other uzaicināja church, uz citu draudzi, lai apmeklēju kopā, to play a music lai program. spēlēju kādās mūzikas programmās, And then it muzikālās was, programmās. Yeah, so Un that jā, journey started. tā sākās mans So it šis has ceļojums. developed through Tātad the šis years. ir attīstījies Yeah. gadu And, garumā. I remember Un when es atceros, tad, we kad met you first mēs time, tevi satikām pirmo reizi. we went Mēs together devāmies with you kopā and ar Kaspars tevi un was with Kasparu. us and we drove Arī viņš bija to... kopā ar mums, mēs I devāmies. un remember we braucām. were in Es atceros, Jēkabpils, mēs bijām this I can Jēkabpilī remember. vismaz. Šogan es But, atceros. maybe Bet varbūt were you with us to Arknest? bija kopā ar mums arī Aknīstē. So we traveled a little Mēs bit with ceļojām you. nedaudz Yes. kopā ar tevi. So if I come Jā, a little bit es ceļoju before that, Arī that nedaudz was my pirms very šī. first Šis bija mans year pirmais of gads Christianity. kristietībā, And then pirmie God gadi. especially in that summer, Un īpaši tajā vasarā when I got konkrētajā, baptized. kad es tiku kristīta. And summer was so exciting Vasara because bija tik I got aizraujoša, introduced with the many es tiku, musicians, many worshippers, Es iepazinu daudzus Because I was slavētājus, newborn Christian kalpotājus, musicians. mūziķus, So jo it es was so biju arī exciting. jaunpiedzimusi And that mūziķa summer kristiete. Un tajā itself I vasarā got to know so Kaspar es Sēzeriņš, iepazinu Kasparu Kitty, Ezeriņu many un daudzus many citus worshippers. So, and we slavētājus. started to Un travel mēs together with sākām Kaspars, ceļot with kopā the ar team, Kasparu, ar to komandu. take part in worship seminars. So for Devām- me, everything was so new. Mums I bija was dalība so pie hungry dažādām for the spiritual food. koncertiem. Un tur bija arī garīga barība, Yeah, kopā and- bija slavēšana. And we even went to some Un mēs arī missions. devāmies also to, kādās misijās, Latvian misijas church to braucienos. Ireland and England. Arī also. devāmies uz Īriju, Angliju vai citām draudzēm šeit Yeah, Latvijā un and tam then- līdzīgi. Then we also tad- joined So your we team. opened a Pievienojāmies brand new jūsu komandai. world Un for you somehow. Tā tev bija kā jauna Yes, pasaule, yes, vai ne yes. tā? Jā, tieši And it has tā. only continued. Tātad šis Yes. ir tikai turpinājies vien And tātad, ja? very Tieši tā. important Ļoti svarīga in lieta that time, ir tajā I was laikā. studying in Academy Es of studēju, Music, kad es and studēju and akadēmijā, it was mūzikas beginning akadēmijā, un tas bija For me as a sākums Christian. man kā kristietēji. And during that time, tajā my view laikā, to music kad es- was really changing because I started to realize Mūzika why sāka God has mainīties. created Es music. sāku and saprast, what kā Dievs I ir want radījis to mūziku un do kā in es this music vēlos field. darīt Because un būt daļa no šī mūzikas in the beginning of sfēras. studies, Jo sākumos, I was thinking pašos, like kad es all sāku the studēt musicians are mūziku, thinking where šķiet, could we visi study mūziķi more or where in which vēlas country we studēt could vairāk, live and work, jā, try un to kur find es a varētu work strādāt, in kurā orchestra valstī or varētu something. būt un tam But līdzīgas then I domas. realized Bet tad that, es sāku that saprast, I have born ka here, esmu I'm born dzimusi here, šeit, and God has un purpose for me here, and Dievam I ir want to mērķis be priekš manis. Es part vēlos of būt this big daļa vision, no šīs lielās what he is vīzijas doing šeit. here in Latvia. Tajā I visā, really ko viņš dara received šeit big Latvijā, love un for es Latvia. saņēmu As a tādu lielu musician, mīlestību as a- sirdī, kā as a latviete, child of esot, God. kā Dieva bērns, kā mūziķa, kā slavētājiem. Jā, Amen. amen. But you also played in tu the arī Baltic Philharmonic Es Orchestra. spēlēju Baltijas filharmonijas orķestrī. Yeah. And you Yes. traveled with them also. Es Yeah, ceļoju thank arī God. kopā ar viņiem. Jā, Thank God I patiesi. got this Paldies Dievam, es opportunity saņēmu in šo Yes. iespēju In the time tajā when I laikā, studied in kad es academy, mācījos vēl akadēmijā. I didn't have nebija opportunity tik for daudz going to iespēju, Erasmus, but I doties started my Erasmus travelings studijās. with Baltic Sea Bet Philharmonic. sāku ceļot So I- kopā ar Baltijas filharmonijas I passed the audition. orķestri. Which was like Un also tad- competition, and I got there. Bija tādas And, sacensības, es tur arī tiku iekšā. Concourse.
Yeah. konkurss tas bija. Paldies. Un jā, Yeah, I'm really thankful because patiešām esmu through this pateicīga orchestra par šo te and konkrēto through violin, orķestri violin is un a caur key which opened viola spēle, so many viole doors bija for šī me te in whole atslēga Europe man, and even outside Europe, kā like es Arab tiku Emirates ceļot, and Russia varētu ceļot and uz some other Krieviju, uz places. citām vietām Eiropā un uz daudzām dažādām And vietām. Šī bija kā atslēga. that Now was you very, are- very Like interesting. you Šis ir are ļoti also interesanti. ministering in Tad tu different kalpo, arrangements and you serve in the church. Veida draudzes, So pasākumos You un tam are līdzīgi. in your Tu fullness. esi somehow. tajā pilnībā, varētu teikt. Yeah, I really Jā. enjoyed Es to patiešām be in izbaudu un different priecājos. places. Es esmu dažādās vietās. I understood that Es sapratu my life to, is ka not mana only dzīve for nav one church, tikai vienā but like konkrētā draudzē, in general, in bet arī Latvia, in kopumā Europe, Latvijā, wherever God wants Eiropā. Un to kur vien put Dievs me, vēlas because mani thank God, vest, jo, jā, paldies God Dievam par gave šo. me Viņš new man skill, new deva ability, jaunas spējas un to spēju improvise. improvizēt. Yeah, because it's not Jo very natural tas for nav average dabīgi musician. tādam vidusmēra mūziķim, teiksim tā, nosauksim viņu tā. Yeah, because Jo usually we are playing by parasti score mēs and so. Spēlējam, Notīm. mēs spēlējam konkrētas mūzikas lietas. No notīm spēlē. Jā, tātad spēlējam pēc notiem. Yeah, but when I became a Christian, Bet, kad I kļuvu slowly kristiete, started to es go into this pamazām improvisational world. Iegāju šajā violas improvizācijas spēlē, In Amazing Un Church, started to apbrīnojamā draudzē sākumu. to improvise by myself, just Improvizēt simply pati without personīgi. any accompaniment, Vienkārši but simply vienkārši solo, just pati. Tātad enjoying spēlēt šos atmosphere and solo, izbaudot atmosfēru. and receiving from Saņemot God no this Dieva music, and this mūziku. is my journey, Un šis ir how I mans developed. ceļojums, kā es sāku un esmu It turpinājusi. is amazing Jā, that šis ir tā apbrīnojami. through a Kā music caur mūziku, instrument you Caur can instrumentu bring tu the vari presence of atnest, God into nonest the Dieva room klātbūtni and telpā, anointing and they svaidījumu, flow together plūstu with the Holy Spirit kopā ar somehow. Svēto garu, varētu teikt. It's amazing. Šis ir It tā is ļoti amazing. brīnišķīgi. Jā, tas ir And I apbrīnojami. see how Un es arī important redzu, cik ļoti was these svarīgi studies ir before, šīs studijas like also the iepriekš, best kas bijušas. high musical high school, Es esmu because it was bijusi training my ears so much. studējot And during mūzikas these times, vidusskolā cauri šiem visiem during gadiem. these times, izejot I was cauri. just Es practicing vienkārši day praktizēju by day, so dienu many pēc hours. dienas. So Tik daudzas stundas this praktizējot investment in instrumentu. musical Un world šis is very ieguldījums huge. So un that's mūzikā why ir ļoti it's liels. not just a miracle. Tāpēc tas Oh, nav I know vienkārši how to tāds play. brīnums, jā, No, es zinu, kā actually, spēlēt, it is bet tas vienkārši ir trainings arī and treniņi trainings, un so daudzi many treniņi. thousands of hours. Tūkstošiem So this- stundu gari. This was kind Tātad of šis, varētu teikt, foundation. ir kā Yes. pamats, So you could kas ir function izliets, lai Exactly. tu varētu funkcionēt. Jā, Because tieši tā, now, Ilze, because saka, of jo my tagad knowledge es in varu musical pielietot theory and savu teoriju, harmony, I hear. visu, ko esmu apguvusi So teorijas I'm ziņā, using my ears treniņu ziņā, un and, es tātad savu and tajā playing dzirdes from what ziņā. I hear, and Tas, ko also God is dzirdu putting un ko additional Dievs papildus melodies in my- melodijas in viņš my liek heart, and manā then- sirdī. Un and tad then technically I'm playing tehniski them. esmu Yeah, tā hallelujah. trenējusies. So un thank tā you, tas Ilse, notiek. Paldies, Ilze, for sharing par a šo, part of your ka tu life up dalījies to par now. savu dzīvi no pirmsākumiem līdz šim And Ilse, laikam. Un Ilze, she will not leave us. viņa mūs tā neatstās Because šeit. we will jo bring another mēs person here šeit into the aizrunāsim studio. vēl vienu personu šeit studijā. And then it will be really Un tad exciting. patiesi būs So aizraujoši. you must Tā, ka listen to tev the ir third part jāklausās also. arī trešā daļa šim raidījumam. Because will be jo really strong. šis būs ļoti spēcīgi. How God can Kā do things Dievs var that didn't lietas come up in people's heart. Amen. Likt un pat And when pirms we- cilvēki zina, kas nāks When we viņu hear sirdīs. the Un kad background dzirdēsiet, story from Ilse, Jūs dzirdējāt Ilzes And we have heard the sākumu background story stāstu un dzirdējāt from arī Rahula šo Then we viņa understand dzīves stāstu. Un tad jūs that God's saprotat, ways, ka they Dieva are ceļi, amazing. tie ir apbrīnojami. His un ways are brīnišķīgi. bigger Viņa than our ceļi ways. ir pāri mūsu His ceļiem. thoughts are Viņa greater domas and bigger ir than our spēcīgākas un understanding. varenākas par Amen. mūsu saprašanu un mūsu So ceļiem. we un will domām. very soon Tāpēc hear about pavisam that. drīz mēs jau atkal atgriezīsimies So I look atpakaļ. forward Un es to jau see you soon back gaidu again. tevi atkal redzēt. And thank you Drīz to atgriezīsimies. Ilse for Paldies this tātad Ilzei par šo sharing stāstu about daloties her life up to ar now. viņas dzīvi līdz šim Paldies. punktam. Thank you. Paldies! Jā.